Learn English easily in Wolof. Where did you go today? Where did you go today? Where did you go today? Fan nga demoon tey? Fan nga demoon tey? Where did you go today? I went to Dakar. I went to Dakar. I went to Dakar. Dama demoon Dakar. Dama demoon Dakar wala Ndakaaru. I went to Dakar. What did you buy? What did you buy? What did you buy? Lan nga jënd? Lan nga jënd? Loo jënd? What did you buy? I bought new clothes. I bought new clothes. I bought new clothes. Yére yu yees laa jënd. Yére yu yees laa jënd wala jënd naa ay yére yu yees. I bought new clothes. Where is your bike? Where is your bike? Where is your bike? Ana sa welo ba? Ana sa welo ba? Ana sa welo? Where is your bike? I sold it. I sold it. I sold it. Jaay naa ko. Jaay naa ko. I sold it. I sold the house to my father. I sold the house to my father. I sold the house to my father. Jaay naa kër ga sama baay. Jaay naa kër ga sama baay. Kër ga jaay naa ko sama baay daal. I sold the house to my father. Don't tell anyone. Don't tell anyone. Don't tell anyone. Bul ko wax kenn. Bul ko wax kenn. Maanaam mbir mi bu ko wax kenn daal. Don't tell anyone. I really appreciate your help. I really appreciate your help. I really appreciate your help. Rafetlu naa lool sa ndimbal. Rafetlu naa lool sa ndimbal wala nga ne maa ngi rafetlu sa ndimbal bu baax a baax. Maa ngi rafetlu bu baax a baax sa ndimbal. I really appreciate your help. No problem. No problem. No problem. Amul solo. Amul solo. No problem. Can we get started? Can we get started? Can we get started? Ndax man nanoo tàmbali. Ndax man nanoo tàmbali. Can we get started? I would like to buy a book. I would like to buy a book. I would like to buy a book. Dama bëggoon a jënd ab téere. Dama bëggoon a jënd ab téere. I would like to buy a book. What kind of book? What kind of book? Wala nga ne what kind of books? Yan xeetu téere wala ban xeetu téere? Ban xeetu téere? What kind of book? I am tired. I am tired. I am tired. Dama sonn. Dama sonn. I am tired. I am not tired.
I am not tired. I am not tired. Sonnuma. Sonnuma. I am not tired. He went out. He went out. Or you can say, man nga wax ba tey, she went out bu dee jigéen la. She went out parce que olof amul xaajale góor jigéen foofu donc he went out wala she went out ñoo ñëpp si wolof génn lay firi bu dee he mooy ku góor bu dee she mooy ku jigéen. He went out. She went out. Come here. Come here. Come here. Kaay fii. Kaay fii. Come here. Thanks for watching.